I'm Roberta. I am Vice President of the European Parliament. I'm here in Slovenia as this country takes on the next 6 months of the presidency of the European Union. An important 6 months where we are going to be discussing the European Union, what's at stake, what's in it for our future. Let's all be part of this. Da Evropska unija ostane skupnost prava. Da bo vsakokratna oblast podrejena pravnim pravilom in ne obratno. Danes je prav tako prihodnost Evrope odvisna od zmanjševanja neenakosti in revščine. Da bo zagotavljala minimum socialnih pravic. Takšne Evrope, kjer bo delo in vrednost kmeta cenjeno, kjer se bomo zavedali pomena kmeta, pomena lokalno pridelane hrane. Da bo varovala pravico do življenja vsega živečega, zato se bo življenje ljudi temu moralo prilagoditi. In zato se je treba teh stvari lotiti bolj celostno, bolj sistemsko, da treba je pač spremeniti in si na novo zamisliti sistem, v katerem živimo, ker ta sistem, ki ga imamo trenutno, kapitalizem, je pač povzročil podnebno krizo. Da bi spodbudila razvoj znanosti in ne nazadnje tudi financirala več. Da bo zagotavljala tehnologije, ki bodo služile kakovosti življenja ljudi. Evropa je ena od 3 sil, ali pa 3 kapacitet v svetu na temo digitalizacije. Ni dvoma, da bo znanost ključna pri uspešnosti družb in Evropska unija ima zelo dolgo tradicijo znanosti. S to svojo stabilnostjo pa moralnostjo pravzaprav je vodilna sila v tem momentu zagotovo in bo tudi ostala. This is an extremely exciting time to be European. The future of Europe is not yet written. And our project is as yet unfinished. This is the time for us all to come together to think where we have succeeded and where we can improve. And where we can improve, we need to say what we want. This is not the time for politicians to tell the citizens what they think they should hear. This is the time for all of you, all the people of Europe, to say, I want this from my European Union. Let's get there.